A u nastavku jutarnjega programa nastavljamo da pričamo o turizmu, a tačnije o nautičkom turizmu i nautičkoj sezoni. Tim povodom naši vaš gost je Božo Ukroprina, direktor gradske luke Škver. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i pozdrav za sve vaše slušalce i gledalce. Kakva je sezona nautička u Herceg Novom, u luci Škver konkretno? Pa znači sad smo ušli u drugu polovinu, da kako kažemo, nautičke sezone koja je počela negdje prilike pred 1. maj, prvim dolascima plovila. Ova godina pokazuje, što tiče nas, sad govorimo o gradskoj luci, nekih 10 do 15% da imamo veći obim posla. Svakako, krajnji rezultat ćemo znati negdje krajem oktobra, kad spustimo zavisu, da kažem, zavisno od vremena koji će to oktobar biti, ili 15. 20. možda i 1. novembar, zavisno od vremena, onda ćemo znati tačno kakva je sezona bila, ali od maja mjeseca na ovamo imamo jedan konstantan rast, u nekom segmentu možda i više od 15%, ali kažem, kad sve to sumiramo, onda ćemo znati na čemu smo. Zašto to kažem? Zato što je septembar inače mjesec koji je za nautički turizam najpovoljniji, tad najviše plovila u čarteru, jer cijena čartera, najam plovila, da kažem, ide 50% niže od 1. septembra. I onda, ako je lijepo vrijeme, to daje jedan pun efekat dolazaka, kako kod nas, tako i ostale marine u okruženju. Kakva je situacija sa laganjima, da li ih je bilo u gradskoj luci, kakvi su uslovi trenutno? Pa mi smo odradili ono što je do nas bilo, što je elementarno potrebno da bi vezovi bili sigurni. To smo radili u zadnje 2 godine, pojačavajući, znate, taj centralni parangal koji je postoje negdje 2005. godine, dodatkom novih blokova, novih lanaca i svakako skoro sve muringe smo u ovih 7-8 godina izmijenili negdje po 2-3 puta, da bi plovila bila sigurna. Ove godine smo malo zakasnili sa nekim planom koji smo imali smo nedostatak možda sa svojih sredstava, nismo tu podržani bili od naše matične kuće opštine Herceg Novi, tako se desilo, pa smo sa zakašnjenjem odradili ugradnju novih bitvi, dodatnih bitvi na pristaništu, jer nam se pokazalo kad imate manja plovila, mi smo limitirani sa mjestom, znate, na murinzima to može da bude od 18, 20 pa do 26, 28 plovila, zavisno kolika su plovila. Ali na svakom mjestu da imate one bitve koje su metalne ili ove koje su kasnije ugrađivali mi kada je osnovana agencija, ima negdje prostora se ugradnjom bitve i dodatnih muringa poveća broj vezova ako su u pitanju manja plovila. I tu smo gradili 5 rosvanih bitvi, imamo namjeru da čim završi sezona odradimo u gornjem dijelu još 3-4 veće rosvajne bitve i time ćemo, kad sezona dođe sljedeća, Bože zdravlje, imati još nekoliko mjesta jer nam to nedostaje. Imali smo jedan problem akutan na početku same nautičke sezone, a to je posljedica jako loših uslova vremenske koji su na Škveru i taj naš tep pormar centralni i sve mostiće koje mi sklonimo kad je zimski period da ne pali u more, a ormar ostaje tamo gdje jeste, jako loša pozicija. Mi smo 2 puta radili veliki generalni remont tog, znači to je centralni, da kažemo, te porma gdje su svi osigurači i sve sigurnosne sklopke za svu struju na pristaništu, doživio havariju i morali smo da odradimo nekih 80 metara izmjene potpuno to podzemnog kabla, da novi buži stavimo novi presjek da bi mogli da imamo adekvatno napajanje u gornjem dijelu kod admirala. To smo odradili, tako da sad smo tu mirni, ali nakon sezone ćemo morati mijenjati nešto, je tamo ogromna vlaga, znate. Njegova pozicija je vrlo nisko, mi smo čak prije 6-7 godina zatvorili prolaze za morsku vodu koja je izbijala od ozdo, tako da i to je bio problem i nadam se da ćemo to odraditi ove zime kad budemo imali prostora, kad budemo ugasili struju na pristaništu, te rado je da završimo. Obnovili smo inače skoro, malo smo čekali da reklame Svijet zbog obima posla koji imaju dođu do nas, informativne table i table za, kažem, ponudu grada, plan grada iz 2-3 oblika i tako nešto što grad nudi kad gosti dođe da vidi, tako da smo to malo osvježili i sad smo upravo nabavili jednu poluprofesionalnu mašinu koju smo htjeli prije sezone nabavimo da pokušamo da operemo naše pristanište, odnosno zid lukobrana, da ga malo, da kažem, osvježimo, jer on je, znači, svih ovih godina što od prljavštine, što od vlage dobio, više to nije ona boja, nego to je već izzaprljavo. Jeste li cijene mijenjali ove godine? Cijene smo neznatno mijenjali, znači to nekih, ne bih rekao ni 1% da je povećanje bilo možda samo zbog povećanja PDV-a. I tu smo, PDV je bio 7%, sada je on 15%, znate. Vi povećate obim, ali obaveze su veće. Od ove godine, znači negdje od januara mjeseca smo sa dodatno opterećenjem za održavanje video nadzora koji je jako skupo postavljen preko novca koji smo dobili iz Regal Ports
fonda koji je bio tada saradnja Luka, Italija, Albanija, Crna Gora, ali sad to treba održavati, znači plaćati firmi koja je to postavila, garantni rok je prošao, znači poslije 3 godine i to su nekakvi dodatni nameti koje imamo, ali koje moramo svako servisirati jer bez toga ne možemo. Kakva je bila situacija sa radnom snagom? Da li ste imali dovoljno radne snage tokom sezone ili ste angažovali još radnike? Ne, mi smo prošle godine zbog obima posla i ovoga smo preuzeli noćne smjene, angažovali bili sezonca u ljeto i taj dečko se pokazao izvanredan. Interesantno, samo se oni javili na konkurs. U novembru negdje, sad ne znam tačno datum, nakon sezone raspisali smo konkurs za stalno i samo se taj dečko javio. Na našu sreću momak je sjajan, znači uklopio se izvanredno, tako da nismo imali problema s tim, sasvim dovoljno zaposlenih imamo. U zimskom periodu se to osjeti, znači, ali tada odlaze na godišnji, tako da možda u neki mjesec, 2 dana ima neko preklapanja da djeluje da je višak zaposlenih, ali kasnije toku sezone i sve ovo što pričam, to je, ne znam, to znači broj zaposlenih u agenciji je bio 6 svih ovih godina, znači od kad je osnovana, bilo je to na početku, su radili malo drugačije, pa je to bilo 3, 4, pa uzimali 2 sezonaca, ja kad sam naslijedio, kad sam došao prije, sad će 8 godina, bilo je 5 zaposlenih, ja sam bio 6 i taj broj se nije mijenjao sve do skoro. Ali da kažem i to, kada bi došli u poziciju, što je meni žao što nismo došli već godinama unazad, mi po sistematizaciji imamo slobodna radna mjesta, ali nemamo potrebu za tim. Ali kada bi došli u poziciju da upravljamo sa gradskom lukom, da tu dođe do ulaganja, svako bi bilo potrebe za novim radnim mjestima i to bi jedan sadržaj i ponuda koja ovom gradu nedostaje. Da. Zaista. Dugo se pričalo o sanaciji lukobrana i investicijama morskog dobra. Konkretno, šta se dešava sa tim projektom? Da li se stalo ili je zaboravljena gradska luka? Mi smo, ja neću kazati zaboravljeni, ali o nama se i u našem gradu i na nivou države malo vodi računa. Da budemo objektivni, da budemo realni, da budemo direktni. Malo ulaganja su gotovo minimalna, to što radimo mi sami. Znači, ovo je surova istina, lako provjerljiva. Neću da kažem u doba korone gdje smo podršku opštine kao i svi ostali i podigli smo kredit koji smo vratili. Urađena je studija prije više od godinu dana, dalje od toga se nije maklo. Da li je razlog, ja ću biti otvoren, odnos koji vlada među opština Primorskih i Morskog dobra, gdje se opštine zalažu da za ukidanjem ili, što ja kažem, transformaciju Morskog dobra, ne treba ga ukinuti svakako, jer mora da postoji, to je iz moje vizure, možda ja griješim, neko ko će kontrolisati obalu od Igala do Ucinja. Ne možete to prepustiti sve lokalne uprave da me niko ne zamjeri. Mora državna obala, ovo je javno dobro svih građana Crne Gore, ne samo nas na Primorju. Neka se neko na mene naljuti, ali ja tako posmatram stvari. Ovako morsko dobro u ovom obimu ovako mislim da nije adekvatno, je davno prevazišlo nešto što je trebalo da bude po meni drugačije. Ali dobro, vrijeme će pokazati, možda zbog tih relacija postoji nekakav zastoj u ovome, kao i mnogim drugim stvarima, htjeli mi to priznati ili ne. Nismo mi baš ušli spremni u ovu sezonu, ni sa plažama, ni sa svim ovim projektima koji su rađeni, ali Bože moj, ona prolazi, ona će dati svoje rezultate, ne samo nautička, govorim uopšte o sezoni turističkoj na Primorju. Kakvi su vam neki planovi za naredni period? Pa ono što mi svakako želili da dođemo do pravnog statusa, nisam više toliko optimista, će to brzo tako ići zbog stalnih izmjena zakona i raznih novih odluka koje donosi vlada aktuelna, tako da za očekivati da taj proces neće se mnogo ubrzati. Ono što ćemo mi pokušati, to je nešto što je bilo u planu prije svega ovoga i prije par godina, da pokušamo, ako ne kreditom i svojim sredstvima uz pomoć opštine, produžimo pristanište pontonima lukobranima za nekih 20 ili 25 metara, što ne bi bila velika investicija, a time bi stvorili mnogo bolje uslove za prihvat brodova iz okruženja i naših turističkih brodova koji imaju problem, neko shvata ovako, neko onako, svi žele da imaju dohvatno prihvat putnika, iskrcaj putnika, neki preko mjere. Mi svakom izđemo u susret i preko onoga što je obaveza agencije i nekada i na svoju štetu, da budem iskren, ma kako to zvučalo. Time bi rasteretili taj dio, otvorili još prostora da u donjem dijelu dobijemo još nekoliko vezova za nautički turizam. Znate, mora imati taj operativni dio gdje dolaze brodovi. Sad imate u zoni koja je niže ka pumpi taj operativni dio za naše turističke brodiće. Oni to smatraju da je opterećenje da uzimaju putnike tamo gdje im je zona i tu ima nerazumijevanja kod njih, ali suštinski svi oni moraju biti zadovoljni. Jer bez luke Škver i onoga što im mi pružamo dolje, znači gradska luka, ne mi kao
pojedinci, ne bi imali posao koji imaju. Znate, ja pričam sa kolegama koji su prevoznici iz Tivta i Kotora, iz Budve, svi oni imaju vezove koji su sigurniji od vezova koje nudi gradska luka. Govorimo o turističkim brodićima, ali oni imaju vezove da ostaje plovilo. A onaj ko drži plovilo u gradskoj luci, on tu uzima i putnike. I njemu je brod vezan na pristaništu i to je najbolja reklama. On je tu, pa je tu. Razumijete? Moram da vas pitam oko čišćenja Hercegovskog podmorja. Nekako Luka Škver se čistila, čini mi se da je prva faza radova kad je bilo čišćenje, da je obuhvaćena Luka Škver. Kakva je trenutna situacija u podmorju? Da li to vidite s obzirom da je Luka frekventna vrlo? Kakva je situacija? Ovako, odrađeno je zaista dobar potez. Ja kažem, preko sekretariata za ekologiju i projekta koji je bio, izvezeno tone raznog kabastog ili već plastičnog ili ovakvog smeća i to je bilo vidljivo. Kamioni koji su to odvozili pokazali su znači da je dosta toga uklonjeno i sa spoljne strane, pogotovo unutra. A Ronjović koji nama kontroliše vezuje, kaže da nije tako alarmantno stanje, da se zaista dosta toga. Sad šta će biti kad dođe novo vremenske nepogode, jugo i ostalo, koliko će to unijeti smeća, ja govorim i s vanjske strane lukobrana i unutra. To se nama stalno ponavlja. Znate, neko ne vjeruje da i po dnu more radi, što bi rekli, i ono nosi to što može. Ali suštinski pokazalo se da sve te ležaljke, suncobrani stari, gume, razni metalni otpad, to smo mi bacili. Nije niko došao sa strane nego mi. Da, jasno. Ništa, vama hvala na gostovanju. Mi ćemo se opet sresti, kako ste rekli, u oktobru, ali tako? Da, u oktobru ćemo kad spustimo zavi Fijeste. Tako je. Nadam se su dobre neke najave i za narednu sezonu. Pa ne, mi za narodnu je rano, a mi imamo znači najave koji u septembru govore da bi taj septembar, ovo što sam rekao da cijene čartera idu niže, trebao da bude kao i obično što je bilo naš najbolji mjesec. Znači čak bolje od avgusta, ako vremenski uslovi ne budu da kaže da se oni tu poremete, jer znate čim je malo ljudi prate prognoze, onda se sklone i ne putuju te dane. Kao što je bio slučaj ovih 2 dana, recimo malo ko je išao iz Budve, Tivta, odakle, ne iz Hrvatske vamo, pošto je bilo loše vrijeme. Tako, ako vrijeme bude adekvatno septembru zadnjih godina, ja očekujem da bude dobar mjesec. Nadamo se vi. Da. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno sreće. Hvala vam.